Okay, Dí Vicarja agus fáilte ras chuig an seomar ranga Germáise ar líne. Inniu feici sibh go bhfuil muid ag daile leis an déirdín, an tríocha lá de mí abran, agus an sin tá muid ag daile leis an Measu nó Leanu nach. So bé mé gúsáid an obair ar denna tú inniu I dro mark a bhrunna ort ó thaobh an terma seo. So le sin ráite is féidir just léimteteach feici sibh go bhfuil si le déanamh ar an déirdín, go bhfuil armh alta haon dós trí ó Cuid F ó 2014 á léamh, sin tidal an text was gibt's den heute zu essen. Tá méid cur an fís an le chéile díobh agus bé an foiim seo ag dúna maidin amórach, so that's maidin de híine ag leithnig taréis an níos, so tá go dtí sin a goibh canéis sin a cruicnú, so tá na ceisna an sin agus tá gacrod an a soléirdíobh tásúlagum. A rís man bhfuil an Microsoft Form ag lódáil ar an gná leathnach brú ar an nasc an sin, nó brú ar an nasc atá ar fáil ar an bhéilear a freisin, so tá nasc ag obair an sin díobh. So sin ráite, was gibt dan heute zu essen? So rach chuig na ceisna I dosach, an is go lis chun cábhfuil muid ag dul leis. So cad a hílíonn cuid mór scoláirí Germánacha den bhí I gantí na scoile acu féin. So tá muid ag glór an term atá acu faoin bí atá sa cantín atá acus na scoilne. In níos sin cad a raibhníonn na scoláirí níos sinne a dhéanamh go minic ag amlón, so má tá tú níos sinne sa scoilna Germáise, cad a raibhníonn siad san le déanamh. Ceiste dó a hain an sin céim fá nach mííon duine ar scoile ar fáil sa Gearmán san am atá thart. So céim fá nach rá aon rud an sin. Go dtí seo agus cad tá difriúil sa lá tá nniu ann, so cad tá aithrithe. Then is servís donadóireachta a chur an duine ar scoile ar fáil go minic tar sonraí. So an sin cúpla sonraí faoin servís martá sé ar fáil. Okay, so le sin denta is féidir an dul tríd alt a hain dó agus a trí, a rís tá sítan ar fáil ar líne tríd na pap ar scrúdthe, nó tá siad sios an siotí freisin. So viele deutsche Schulen haben keine Kantine, in denen die Schüler täglich in ihrer Mittagspause warmes Essen bekommen können. So, tá an scoilne Germánische le Kantin, so sie haben eine Kantine, tá ceann acu. In denen taobh siide gur féidir leis na daltaí täglich go léithúil in ihrer Mittagspause ag amlón warmes Essen bekommen können. Tá siad ábalta teacht ar warmes Essen Bier tse. Aber viele Mädchen und Jungen schmeckt das Mittagessen in der Schule nicht. So schmecken sin blaste. Das schmeckt gut, blassen sé gemacht. Das schmeckt nicht gut, nie blassen sé gemacht. So viele Mädchen und Jungen schmeckt es nicht. So nie blassen sie. Wenn die Schüler ihrem Mittagessen eine Note geben, so ma tugann siad Note, not damit Note sin Grad, ma tugann siad sin Grad don Lohn, bekommen das Essen höchstens eine 3. Auf keinen Fall eine 1. So fein sé an 3 mar Marcus Irja, ach níl éon bailach gur fein sé an hain. So sin an chorus hain go cuaig, hain an ceannas fear, cuaig an ceannas massa. Die Hälfte der Schulkinder sagt auch, so deren Hälfte, das ne Kinder zur Schule fressen, dass nie oft müde und lustlos nach dem Essen sind. Das sie, Brunner. Gewil schied müde, Terschul, und lustlos, ganz sim, nach dem Essen sind, Teresh an Bier. Wer alt genug ist und den Schulhof verlassen darf, geht deshalb in der Mittagspause oft zum Bäcker und kauft sich etwas Süßes. So, wer alt genug ist, peiden etwa Shangalore und den Schulhof verlassen darf, so Schulhof sin Kloskolle, verlassen sin Fagal darf sin Cad, agus tá Cadacu an Kloskolle Agal, geht deshalb in der Mittagspause tein siad mar sin sa Lohn oft geminnig zum Bäcker,
go dtí an Bacchus und kauft sich etwas Süßes, agus canín siad rud ag an Milch dort hin. Das macht aber auch nicht fit für den Schulnachmittag. So, ní den sin ein dinne fit nu achlí nu ré dun tróna scoile. Tá sé gá níl sin ro cewrach ach an irid ach sin rud den siad. So sin alta hain. So le sin denta tá si bhré de ceiste hain agus bí an sin. An is alta dó. Zu Hause sagen die Eltern immer, mehr Obst essen. So soalje der na tischmar i goni níos mó Obst turhi. In der Schule sagen die Biologielehrer, Vitamine sind wichtig für die Gesundheit. Oh no, will denne sin mar múnseoirí beholíocht so sin tis a goibh céit an a country so camuid Woo! Vitamine sind wichtig für die Gesundheit. Tis a goibh céit an cain faoi an trúr acu an rir. Tá na vitamine táhachtach don sláinte. So is féidir libh é sin a haulu ag got na múnseoirí beholíocht in arscoil. Aber das Essen in viele Stunden schmeckt einfach nicht. So, ach an Bier in Rheinschulen nie blassen sé gemacht. Schulessen in Deutschland gab es nicht immer. So gab sin aim sikach ergeben. So ní raibh sé I gcónaí immer I gcónaí fall sa German. Früher haben die Schüler zu Hause gegessen. Níos luha, so not in an focal Frühstück, sin rud into lua, haben die Schüler zu Hause gegessen. So níos luha di na páistí so walja. Denn die Schule war mittags zu Ende. Tusker kriegnig an skol zu Ende, kriegnig an skol eg Mittag. Lauren Lane. Heute aber haben sie den ganzen Tag Unterricht. So Tusker su lin an laut an jörn. Heute in you bin an la umlan akule unterrichten sin rangene. Denn in Deutschland gibt es jetzt viele Ganztagsschulen. Maar sa German en nish tá roint sin an nish jetzt tá roint la skulna la omlane. So skulna cosúlar skul cric ní ag trí nu carnu cúig clug. So nish is féidir liv ceiste dó hain agus dó á record. Okay, some piece of dere the new Alta 3. Viele Schulen haben aber keine eigene Küche, sondern bestellen das Essen bei einem Kochservice. So Landskulne kein eigene sin fein. So níl a kisten fein acu, sondern bestellen das Essen bei einem Kochservice. In unna de sin tagan service kochreachta isteach leis an mé. Diese Caterer kochen das Mittagessen für Tausende von Schülern schon um 6 Uhr morgens in einer Großküche. So, the caterer seo, den si cócracht lón de na mílte daltaí scoile hana féin ag a sé a clog maidin I kisten mór. Ein Mittagsessen soll in der Kantine nicht mehr als 3 Euro kosten. So, sollen, bekor. So, nie korger kostnien. Lohn sa Kantine, nicht mehr, nies mo, nach 3 Euro. Deshalb kauft der Koch billig ein und kocht mit billigen Produkten. Marschen kann nien an Kokra, rudi ser, einkaufen, Canín siad rudí séir agus denna siad an cócracht le airí séir freisin. Dann kommt das Essen in Warmhalterboxen an sin kommen tagen an Bier Buski warmhalten, Kamaden an Chas, Buski Kamaden an Chas mit dem Auto in die Schulen, leis an car godína scolne. So tagen siad leis an Bier Buski Kamaden an Chas a stig sa car chuig an scol. Oft über weite Distanzen. Geminnig haar Tastel lachen. Kein Wunder, dass nach 6 Stunden Warmhalten auch etwas Gesundes wie Gemüse keine Vitamine mehr hat. So nie kannst du eentes hören, gar eentes. Kein Wunder.
Das. Nach 6 Stunden tar éis 6 an clig warmhalten ag fannacht te. Go bhfuil fiú etwas go bhfuil fiú rud ag an sláinsiúil gosúla an gailge agus glasry leisce. Fiú rud sláinsiúil gosúla glasry níl éon vitamine an sin a hiile mehr. Das Essen schmeckt einfach nicht mehr. Just ní bíon éon blas as an bia tar éis sin. So leis sin is féidir le ceist a 3 a ragart. So nuair tá si bhré isteach libh chuig na formacha, brúigí submit. Rinne méid darmid sin conas a fecinn sé. We look just on a scuil an fine sé goibh go méid denna bheith. Be si dúna an sin, be si bhná an rifosta á le a chuid fragri. So nuair tá si bhré isteach libh fragar na ceisna, breúir submit tréis an busca sin a theiceáil. Agus sin gach rud de nniu. Má sibh agus cuinigí leis an obair